Makuite ifadiko shire na madiko makimenereria ciiko cia maabithaa gukiruka watho. Ikundi cia gutetera ihoto cia muingi nicionanirie kwaga kuiganira na itua ria igoti gutiriria muthi wa guitika thitango kuri abithaa wa borithi uria uragani uragano mwena wa Isli guku Nairobi. We want to find out exactly what happened and we want justice to take its course. Kuhitukira wakiri wake Dastan Omare, mukurirwo Rashad Ahmed Hassan erite igoti ndaheirwo notithi ya gwikinya igoti-ini. Oho Omare akiuga ruhonge rwa guthuthuria mirutire ya wira ya borithi itua hamwe na ikundi ingi itari cia githirikari nikoretwo ikigeria guthuga cira uyu. Mahakama imekubaliana na mimi na ikasema kwamba sasa lazima Ahmed Rashid aweze kupewa ilani notice ya kuja kutini. Rashid uria kuratuika akoretwo atekuigwa wega riu atanyitwo gugitika thitango tariki 26 mweri wa mwambiririo mwaka ukite. Na turi o ici ciĩgiĩ magoti, abithaa wa uthuthuria kamiti-ini ya kuhurana na ungumania Samuel Murage ni ateteire wabici ya munene wa thitango cia muingi ni undu wa gucerithiria thitango ya uhuthiri moru wa wabici kuria uria wari commissioner kamiti-ini ya migunda Wilson Gashaja na andu angi eri mathitangitwo na mahitia ma kwendia mugunda wa muingi kaunti-ini ya Kwale. Document other this. Not one I'm aware of. So from the document you have, it took 2 years for DPP to get back to you? Yes, Your Honor. To charge the accused persons? Yes, Your Honor. Kugi nakuo, Mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Belio Kipsang akurirwo maitho ni kioho agikorwo ministry ya uthii wa nambere thiini wa gitaru kia Afrika ya irathiro ndigukorwo irihite muigana wa shiringi milioni 43 kuri kambuni ya NK Brothers. Video yo weyumiritie kurumirira ngucanio ya kandarathi iria yakaniriirwo gatagati ka ministry ino na kambuni ya NK Brothers egie waki wa gikaro kinene kia Lake Basin na waki wa nyumba county-ini ya Githumo mwaka wa 1990. Give time to ourselves. You can allow us that I do this transitional work to my colleague who is taking it up. Na muthia murugamiriri munene wa thukuru wa University ya Egerton Professor Isaac Kibwage hamwe na ameba 8 akajo ya thukuru uyu meguikara njera kwa ihinda ria thiku 30 kana kuriha faini ya shiringi 100,000. All these people here in this court as they sort out and decide whether they pay the fine or they want to go to jail. O ni thutha wa mucirithania David Derito kuma igoti ria wandikani kunyita kenda aya na mahitia ma kwagarara watho wa igoti wa gucokeria aruti a wira a thukuru uyu mishara yao na gicunji kigana kwa igana. Handu-ini ha Kameme TV gitagwo Gina wa Waduro.